Hello everyone who is watching me right now. Mazina Maita ADB, the entertainer, of course, I'm gonna watch it Apex TV. Yes, it's an online TV station. Was up for ingam kutiona kufuna information yona itukubantu kuletera mostly kubane kwata our slave. Yes, our Facebook, Twitter, YouTube. Na Abraham na Instagram no tufuna information eje erikwane kwata aba slave. Right now, nyahe nyine aharino tavana of course nchirinjero n'abanywana banje bakorwa mu Wema. Makoma tugambira Wema ne kola chi ne mainsa chi etiniki mina actually echiku runana abeshongozi omwesa ni Uganda kamba chire batutwara misho batugambira Wema niki okujoininga ntitwara chi nabo kimwe chona right now ntanchirenga heoba ntanchirenga he but ladies first na kwachira amazina na nicho gukora amazina Zakat yes nokora nkachi and yokora nka secretary assistant secretary omu Wema. Okay, tugumize mtuzari the big man. Hey, what's up? How are you? I'm cool. Aha, mbakweto hano kwananga chi? Baranyeta Easyman Adams kandi ndi marketeer wa Wema. Ichibina ekiri kuyamba abeshongozi okureka ngo bayegita nabo okubasa kwekurakuranya na munonga bari kurabira on business yabo ya music. Okay, nza saidaha. Yes, I'm called Brother Wilson, ndinye chairperson wa Wema. Wow. Brother Wilson Doris, nye secretary wa Wema. Okay. Yes, amazina ni Jack Kazire, ninkoranka committee member Wema. Star Wema in full nichirichita nabo kimwe chona. Twakwachira chairperson. Weba ari munonga kunyakira. Anko kuna nagambire nabanyeta Brother Wilson kandi ndi omweshongozo w'ebeshongoro by'edini. Nangashi ebishongoro byenjiri ntweshongora ebishongoro bigarama abantu amani ebishongoro bikwereza ruhange kitinisa kandi ebishongoro bikoramya. Yes, ekikwati na Wema twenkabeshongozi kutwashitamire twashanga ngu twaba tutari hamwe tine kitwakubasa kora cyarabaho twajya kat planning tukore hekibina ki tunkabeshongozi tubasa beshongozi kugirira karumwe tubase kugira entekateke kushana tubase kusharinga ideas kirebeka ngo music yitu twagitungura twagiteka hidare rungi. Yes, okujoininga Wema kitwala chi nchetagisa chi nabo kimwe chona. Okujoininga Wema of course it is Western Uganda Musicians Association kandi okujijoininga ne yakira beshongozi bonka waba no manyangu no yeshongora no basa kujoininga Wema nikibanchi manyisa ngo membership yitu no sashire mitware ebiri kandi oguma no subscribing nkabandi ekibira nko kukikubani kitwaza buri kwezi actually subscribing omutwaro buri 210. Yes, waba no korebyo no boro or member wa Wema kandi no boyine kwikirizana n'amateka of course ga nanga jete constitution ya Western Uganda Musicians Association. Wema ne yamba chi omweshongozi right now uri tureba nafuna muchi omukibineki. Wema ngekibina ekyabeshongozi na munonga beshongozi ababurengero izoba omuntu kwari kujoininga Wema kimuyamba okubasa kushanga ngu nawe ayina abanyabuzarebe na munonga in terms of music musically niyo hina uri kubasa kwirukangira kwa kubasa kugira ikizibu cyona ni omashemererwa na numbuzibu no hina abantu uri kubasa kwirukangira ningashaba kubasa kubaniwe omumbera yona. Okay, last tugambira kintu echi bomba yamba chi kirimo mukono gwa government just niga bariyo pushing bakabishire okutwegesaho okutokubasa kupushinga music yitu hamwe no kutwakubasa kujigoberamu. Like for example, we should register our music so that we can gain something, like kutari kugira ngo tureshongora just tambuze music kumanywa kusha konka tugire kitwa gaininga mututunge makasente nkabeshongozi. Ondijo na jet kuna kukora nka concert Wema hino kuya kubasa kunyamba ninga just ne komari yebyo kugira ngo tutambuze music bici byona. Wakora concert especially wori registered member wa Wema ne kuberaho for example abeshongozi aba Wema nababasa kuperformingira on a low credit ninga batine cyo bashashwire kuri jiro ko kubosetingire kintu cyawe kuri jiro ko kubotegwire show yawe kandi ekindi nebasana kwerezo biyambi akuba mu Wema twinemo abantu abokoro events abo kubasa kuyamba kurondo mwanya
kufutera oburango for sure Wema nekuyamba munongo mu kintu ekyo. Apart from that kuna kuferwa ndio mweshongozi kandi ninga ndio muwema ine kyakwasa kugira ngo mubasa kunyurukangira ninga mukoma bya music byonka kuna kufuna kizobe kiri outside music mubasa kunyamba. Of course Wema itwe tukareba ngo abeshongozi twine nkwatanisa yo kuyamba yambana so tukasharo twagira ngo kutwakwegita umuntu yafuna obuzubu ninga shiyafuna embaga ninga shiyafuna emikoro oba yakora concert twabasa kuba hamwe then tubase kuyamba yambana nabo ako nore ebina abantu abine ebina nibakurakora najuba kushira omuntu wakora ryomwe so tushaziro twagira ngo abeshongozi ba western itweka tukore kibina kina amateka gacho then tube cyo kureberaho cyabandi tubase kweyombeka no kwetungura na music yitu kugitambuzo misho. Thank you. Of course you know reba Apex TV hamwe na ADB the entertainer tugarukuba cya person ebine bikusingo gwinji bivyireho emwe byazaho byargaho ibindi ne kanshaka imwine akugira ngo kali different n'ibindi bibine bibebereho right now akugira ngo mwera gukora kareke kibina kimare ubwire bwinji kutana n'ibibine bibebereho enyuma. One ekibine kitu nanga cha Western Uganda Musicians Association nikitana n'ebinde bibina abo kubana tukora n'abeshongozi bona baburengera izoba. For example ogogu yakujya ngo ni Desire Cats na Ruga Kabare tuyina bakuruga kunjiri tuyina bakuruga Bushenyi tuyina bakuruga Nkayibona na ba member barina habuchiko so echo ni kimwe kikuza kutuyamba beka ngo kibina kitu cyashana biriye bindi manya biriye abantu bakaba bitandika bine kigenderwa cyabo no musanga bari interested mu ka membership then bakimara katunga baburaho so konkitwe twine constitution yo kututegeka ahagire cyabaho ibiragendo bantu bukwata nitwikiriza buri member kumanye kikubani kitamburo like kikugeno misho mu kibina kitu kandi still nitukora na abanyabutegeki abandi bona icyo wanorebera tube twine workshop tutayise URSB yatuhereza umushomo murungi in fact bakakora je munonga tubasima batuteka mu akasente batureberera mbwe nizoberyo so nitukora n'abantu abakutusinga hamagezi batuhereza obwenge batuhabura n'akasente batutekamo so ni nkwamiza ngo kibine kitu tikikubasa kugwa no hakubaho ki. Yes webare munonga ize man Adams nore ngo hine step mukuza gukora kintu weki mwagumiza muri kuchipushinga so fanga ko bumaziro bwire bwinji o music nore ngo hine kikuza kongera kushanga ngo wakenka Kampala what music wadifuna musente nguko kwenda so far so good ahindu gambira cyo cyayirikire ngo is the way to go. Whenever you join Wema, why guitar Wema is the way to go. Turi kujya kumanyikwa muri Kampala over the country kandi tabase kujoininga Wema abuko joininga Wema that's the way to join Uma ekibine kirabasa kugita beshonguzi bono mu ihanga so nyoni njira nkanyowe member wa Wema na munonga market ya wa Wema ngu Wema is the way to go ahabuko babandi ababandize bakaba riyo mbyabo nkabo but right now izo tuyizire okurwanira ba artist kurebuka ngo at least nabo bagira kabeyihira o music yabo through Wema enshoga ya copyright buri muna kigambaho yeje yo ine kumkwenda kukikwataho nayo ninga just mukirikire outside. Copyright by the wabingi tubakukimanya copyright na nikimanyisa kora music kabe yawe nko muntu kare wakore cyeshongoro kikaba kiriye cyawe of course bitwire biriye bitu konkana babiyiba babikoze bitari byo so of course omushomo gutabe twine na URSB na government institutions ezinde zabeziriho zona bakageza kutwegesa ko twakubasa kukikoramo kandi turiyo mu process tuza kukikora kurungi buri yomwe nasima kandi music yitu tugifuna amakasente mbwenu buri kimwe cyo no expecting muza kufuna at the end of mbwenu ko gita mwena no expecting buri kimwe cyo muza kubona mufuna buri kimwe tuza kukitunga stwaro misho tugambire kutwa umuntu kwenda kuchaininga right now akorata omuntu wakubasa kuba naenda kujoininga Wema ekyo kubanza ine kushashura membership kandi ekindi oine kubojyo mweshongozi oine kuba no yeshongora kabe gospel basechura twena itweni twachiro omuntu ori kwetwa ngo no mweshongozi. Yes office zanyu tubasa gushanga right now twantwenda kutuje twehanditse tujya beshongozi ntubasa gushanga nkahi ejesha hanka Wema
tutwine office eri official konka twine akakiiko akokukora program zone za Wema konka turon tuteekateeka kwiguraho office omu bwire butari bwahare konka twine akakiiko akokukora nshonga za Wema twine chairperson twine treasurer twine secretary twine na WhatsApp group ebyangire social media so ko kuba nonda kujoininga Wema you can contact those people bona ba committee ya Wema yona no contactinga ekudirectinga to the right person to inquire from or omuntu osheme kuba no shoshura in case wija na sente ezo kujoininga Wema then ko kweza kujoininga Wema twine constitution yitu before no banza shomejo constitution wara no baskana nebitwashaziremu kugenderaho you pay the subscription fee membership fee emitwaro 2 then otaho mu kibiina kokweza kutaho mu kibiina bakwereza form ogisigninga erikwereka ngu aba member wa Wema tugiteeka mu file ya Wema then ekindi abo kuba bari ya WhatsApp tubateeka mu group ya Wema ey'abantu bona aba registered mu Wema Uganda. Thank you so much. Nibihe twakubasa kwongera kumanya aha Wema right now? Okongera Wema no kugira ngu neriyo netandika program zitu zona nzichosya so ntwakira abantu bona barikwenda kutujoininga akuba ekitwine tinkumanya nchakare no kuba abarachererwa kwija mazima mbija kuba mbefuza abo kuba ekitwine twine plan mpango misho aho ko kutwagambire twenda kutandika osako twenda kutandika projects nyingi so abataka tujoiningire ninde ngo bacherirwe akuba kintu eki chebembirwa butwaronzire nkaba chairman bitu chairman assistant chairman na akatiko kona n'abantu bakuru kandi abutukwesiga kandi abutukumanya ngo nabaza kutukorera ekito abarondire so nito twenyine turiyo ntukosamani kurebeka ngo ombwire buce twagira offices twagira ebigenderwa bitu byona ahitwa bishikiza ningashi program zitu ahitwa zimarira so iwe mutahi wanje ryokwe otaka registeringe na Wema ocherirwe munonga ahabo kuba ejuwemo otajeta mwebe bigombe binde byokwe bikutandika bikagwa ye eine omusinye eine plan mpango ine program ningwa kandi ekikuriwe ogumotire herisho aha Wema na members bona barije nubwo ranyumirwe ebirongi bya Wema Tonje swaro misho nibihe bine bitwakubasa kufuna Wema right now tukendera harimo ibintu binje bitwakubasa kufuna mu Wema no yega kuba n'abandi abeshongozi then nituza mu myanya endije yiwakubasa kubota kumanya bakuyamba omu events wabo inonka event ningashi oyine kizibu Wema ne baso kuyambaho so nebintu byingi nkebyo mpaho ebirimu byingi. Thank you so much man tukendera chairperson tukendera tugambire nibihe binde bitwakubasa kufuna ebyo muntu ryoko right now rina tureba omweshongozi nibihe ebya kuza kuferwa yata joiningire Wema. One abeshongoza bitwino mu Wema nabeshongoza bakomanya kweshongora ekintu kuteeka wabora umusya nabasa kuyamba even no composinga nabo wakwinvitinga omweshongozi waba no recording mu studio okamugira oti like sister Charity my vice chairperson okamuinvitinga kuyamba mu studio nabasa kwija na kuyamba hizoberyo oshoze kyeshongoro kirungi tu waboine concert nkejo tuba tukuyamba financially na namagezi na nakando kuba hizoba tukoremeromo 3 wabo ino mukora like wedding oba ino bugenyi bwa kikachi ntubasa kubaho nka Wema tukoro ekintu echo 2 nitukora na government nitukora na government programs za government like nkebya magara yabe ine mishomo nitugibamu nikibanchi manyisa ngo wabo otar member wa Wema no basa kuferwe ekintu echo ijo tukaturiyo mu mishomo twine workshop twashoma ha copyright twashoma ha bintuntu byingi aho aberatar member akaferwa waberataruho akaferwa so ebintuntu nkebyo byona wabo tar member wa Wema no bano ijano ferwa konka bitaka hendire na nishaba kwanzuriraho akachikwa kinkora nako ka Wema kwa na nakugize ntindi chairperson wa Wema nyina assistant nibamweta sister Charity nyine secretary nibamweta Doris Dorian nyina assistant secretary nibamweta Desire Cards na Ruga Kabare
nyine treasurer bamwita Queen Marion naruga Bushenyi nyine n'abandi abarimu ba CJ champion abarimu ba Sokoto Uganda abarimu ba Izeman Adams abarimu ba Jack Kazire akachiko turiho bingi so ndiyo ninkoreka ngo tuyine mpagi z'amani esitukora nazo ekikumanyisa ngo ekibina kitu cyami tikikubasa kugwa kandi tikikutengeta na kutengeta. Yes, thank you so much niko kutwafuna bagenzi bitu kurwa mu Wema bakutugambira Wema nofuna muki Wema ne kuyamba eta yume shongozo ryoko then of course niko nakusiya kwaha abantu aba aha nyine Arino Tavern geno misho tukugamba na bagenzi bitu ba Wema takaje kwa town binje bindi ninkuretera aha nyine Apex TV. Yes, of course geno misho aha nyine Apex TV amazina mayita ADB the entertainer of course njye ninkuretera abanyoni bitu kurwa mu Wema neshiye kibine kikugita abeshongozi mu Western Uganda nafuna abeshongozi tingu babona nabeshongozi tinkumbanye nakwakira munyono wanje turi abeshongozi mbakwetoha nokora kachi omu Wema mbanyeta CJ champion ndi akachiko ka Wema ninkora aha events ningashitwa twine mikoro ninge byivuru nimba ndoho na Nikiri na Sokoto ejo department nitwe tukujikwasaganya katugariko kuturebe mbakwetoha nokora kachi amazina ganje ni banyeta Queen Marion Chacho omu Wema ninkora nka treasurer ningo mbichi wa sente. Queen Marion so ine cheshongo tsiyabona Yes, nyine cheshongoro tse chamaranka weekend echo wire my one and only nsimiriwe ni collabon chikozire na CJ champion. Wow it's trending amunonga nakusimba bambi. Yes, ugambire events no tuyambota events ntuyamba nanke kibina tugira muhati CJ yaba ino show ninga sister Charity twakumiyamba nkanikira ine show aha Lake View so itwenka Wema ntuza kwekora mu murumo turebe twamuhagira tutanka member witu so hariho ibirungi binjo mu Wema nyokora boy yanje na Queen Marion it was as a result of Wema tukoragine mnonga twaconnectinga twashanga twayecenga twazara mu mwana nsimiriwe my one and only omwana nekeshongoro gaye nashomamu so ebyo nibyo birunje abiyabeshongozi bakubasa kufuna omu Wema okujoininga sister Charity ni muharu respecting ka regendo mu industry yitu obwira nkabanta kubasa kugamba nawe oshanga ninjira nabasa kuntera hembera kunkati ntugamba almost on a daily basis connecting na nanye nekinkwenda kumwebuzaho nikinyangwira brother Wilson chairperson nkanguma ni mranka CEO witu nkomushaba nkorera video ki kunkankati nimbasa kumugira ntera hembere so ntwanguhirwa you connect oshange ibintu byakwanguhira mu industry. Okay, thank you so much Queen Marion. Position yawe yo coordinate yambeta ningo mu Wema twinjire kufuna mbirungi ki Position yanje echo kubanza nabika sente z'abana abakututamo Wesije bakarita sente zabo bakajoininga ekibina cha Western Uganda Musicians Association. Sente ezo hino kutukushitama tukasplaningira nk'akachiko tukafuna programs zo kubasa gukora mu nkati nkijuta betwine obutwatebekanitaho workshop tukahostinga aba UPRS hamwe na URSB bija batushomesha ho mnonga ha copyright law ningo muntu kumanya oko kubasa owninga your own product then abana be batakumanya kuba kubasa kumanya ngo nabo bino bushoborezi ninga bine cyo bugige kiba byamire botene bakora music anyhow le batari kumanya mugashagwayo bashimanya ntuplanning aho ibintu binji minonga kugira ngo unyecha kare muntu kuya kugera kuyaferwa tutashanga mutari nko mirwara rwire ariyo mweshongoze ko shanga ntuzomba takakora nka fundraising yo kugira ngo boze motoka bashonde sente ngo tuze kuyiho muriro mwirwaro itonka Wema tubasa kwimuka tonka tukweshonde sente ninga tureba account to yemerire tuye muriro wito mwirwaro takaza kushakubi ondisho ya fair tubasa kurugayo twemerere tugire ngo party yori foot wazana hedge party twaza kujikavaringa owagira honka launch ningo mwana enda gukora nka video especially those upcoming artists kunga tukuleba ngo bine qualities twaleba ngaine talanta nabasa kweshongora kunga taine sente zo kuzo studio nungera kumara tune plan zo kuja kutunga studio mishaho eyawe manka Wema abana tukontu batwaron production tuba guiding yeshongoroti gambota microphone producer base kubakora aka sente kachem nonga kuchira kuya kugenzira mu studio zezamana katine ka sente koko shashirayo numwera gukora studio yanyu nka Wema niga just nimuza kubana mukosa studio yone yimwashanga ntwenda kuteka ho studio kuba ombi
omu responsibilities z'ekibiina kya Wema n'okuyamba abeshongozi okubakwatiraho so ntwenda kukora studio ninga kushaka studio eri kubaasa kuyamba abeshongozi abatakwebaasa yaman tugambire offices ntushanga nkahi twanzonda umuntu yanira kuregisteringa kuba joininga nabashanga nkahi right now. Office zitu ziriamba Guta Street, lock up 19 opposite Hosma building. Office zitu nuho ziri kandi obundi kuba kubota kireho no basa kuterera esimu 0782 72 6658 nanga no wakutere ya assistant wanje Sister Charity nabasa naho kugarukamu 0782 334 427 obono ba wakara Wema buri kimwe cyo kwenda tubasa kukikugarukamu tubasa kutambura niyo yetabeshongoza bari yoko right now Queen Marion. Yes, abeshongozi nimbatera omuranga turukushorora Wema tugikozere yabeshongozi bona tukugira ngo naye abanyankore ninga abanyambara ninga abachiga. For example, I'm from Fort Portal, but I'm here now in Mbara habwa Wema kandi corruption, but I travel and come to another vice secretary witu na Rugakabare. So people from Kamwenge, from Renzori, from Toro, from Bunyoro, za Kisoro za Kanungu, omwana kureba ngu you are a musician, whether a gospel singer or a secular singer, please come and join us. Okutahamu ninga membership fee nemitwale ebiri yonka noba waba member wa Wema, then twine subscription ya monthly no mutwaro gumwe kugira ngo tubase kwemereza henshaho yitu egumene makantaka rumo nchakari hajire cyabaho tufune kutayamba umuntu so abesha ngo zibona nimbeta bishe namba yanje ndakumpitira ni 0782 54 8686 wonenda kujoininga nontera ninga mese ndo hakukwasa kuziteka then tukuregisteringa ebigambo bya usije champion okugamba nabeshongozi right now bari yomba tureba Apex TV. Vazireire bande karegerege CJ champion vazirire bande karegerege yo CJ champion Wema Uganda representing at Apex TV ya dano project ya Wednesday jitere makapera right now twakufuniri nsimiri wabandeche abandetena chenda no bakwetena tona bakehuga you my one and only chairperson echo kwenda kukora nchicho kukora right now akazinda runakawo. Ntusima abantu bona beshongozi abase kuregisteringa mu kibina kitu cya Wema kandi tweta beshongozi bona aburengera wizoba abataka registeringira mu kibina eki Mbarara Bushenyi Kabare Fort Portal Kabarore what mwena ntubeta muze turegisteringa mu kibina tugirira karumwe tukore umurimo gumwe tukore music yitu tugiteka level aba Kampala mu registeringa mu Wuma konka Western Uganda ntubeta omuwema muje turegisteringe kumwe tukore mirimo y'abeshongozi tukore music yitu tukitere kintu tukiteka yiguro mbicu mwe bare munonga amazina mbayita ADB the entertainer of course nkona ningisya honto enshonga zaba label gender straight Facebook Twitter YouTube Instagram ofuna information ejiyone geno misho abeshongozi ba Western Uganda ADB the entertainer hamwe na Conrad camera Apex TV to cover information yone